Isebe lezempilo laseGauteng lityhile ngokusesikweni ezinye iikliniki ezihambahambayo kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath Academic eDiepkloof kusasa njengenxalenye yemizamo yokusondeza iinkonzo zempilo kuluntu. Isebe lithi ezi kliniki ziza kunceda ukuphucula ukufikelela kweenkonzo zempilo ezibalulekileyo kubemi basezidolophini, kwiindawo zogobityholo nakwiihostele. Umphathiswa wezempilo waseGauteng uFaith Mazibuko ugxininisa ukuzibophelela kwesebe ekuphuculeni iinkonzo zempilo nokuqinisekisa ukuba uluntu lufikelela ngcono kunyango olusemgangathweni. Isebe lezempilo laseGauteng lisungule izithuthi eziza kuncedisa ekunikezeni iinkonzo zezempilo kwizithili ezohlukeneyo. Ezi zithuthi ziza kwandisa ukufikeleleka kwiinkonzo zempilo kubahlali bakwiilokishi, iindawo zogobityholo kunye neehostele. We're here to hand over ama-mobile clinics azokwazi ukuthi asebenze ey'ndaweni la i-access yamakliniki ingekho khona duzane, ikakhulu kuney'ndawo ezibhizi zilokhu zizama zivuka ngapha emalokishini wethu eJohannesburg, eKuruleni, eTshwane kanye nase-Sedibeng. Ingakho namhlanje sithi kubalulekile ukuthi le moto lezi abomahamba nendlwana laba esibalethayo namhlanje bakwazi ukufinyelela ebantwini ukuze abantu abaningi bangalibele behamba ibanga elide beya kwezomtholampilo. Sijabule kakhulu ukuthi nokho namhlanje sizamileke ngokuncanyanyana ugcunswana lemali emadlana esinako ukuze sikwazi ukuthi bathole zona lezi zinsiza abahlali bethu balana eGauteng. Ilanga elihle kakhulu futhi sijabulile sonke. Umphathiswa wezempilo eGauteng uFaith Mazibuko uthethe ngeenkxalabo nemicelimngeni ekhoyo embindini wokusungulwa kwezi zithuthi. Ama-challenges that we will have picked up is that majority of our public servants abavuseleli ngisho nama-driver's license. Ihlazo ngempela, badrive imoto lezi zakahulumeni bangenanga ngisho nama-PDP. And it's one thing our transport officers futhi abazinaki. Kepha kuzomele baqiniseke ukuthi basebenza, baqinisa isandla and ensure ukuthi wonke umuntu who drives these cars is taking full responsibility, because the minute a person in this car uba irresponsibility yethu hulumeni. So ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle, ama-nurse sowadeploya lapha nawo azoba safe, iyakwazi ukuthi i-operate nange-generator ihambe ime ey'ndaweni la idingeka khona ngempela usizo abantu abalidingayo. Umphathiswa uthi isebe liyaqhubeka namaphulo wokuphucula amaziko wezempilo wephondo ukuze uluntu luxhamle kwezempilo kumgangatho ophezulu. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eDiepkloof.